Ia e le tala fia. Finally, Sam is out and free. Sam le au ioe, also known as Sam le au piki, and his wife Sivai. I may say all the tamaita ya Lise Marie. Can we have those photos up? Famole mole. Were finally free. Ya, leu tau sisi de mai. O leu rua I fale ainga lea tamaloa after 2 years and 6 months. First, formal and official meals. O fale ainga sainga. Tau vai le fale ainga lea ua sunga ya Samuel. Ya, lea ua matala itua. Ya, ai mai se foi o le ele ngata si ona fale tua ya si vai. Ya, ai mai se foi o le to fine ya Lise Marie. Ya, sa ma wala vanoa o te tala noa ya. There's another photo Carl. Now I send that to the tattoo page. Sa mola noli at to fa so but before I ma wa ko se va en ma fa so la so ngona finally lu to sanga ma le ono ma sina le fa yo no walk free ko yo ka fia pe o bengi wo levo ka ko uma lo de se ri ka lo wo levo ka usa ko ska mo sa ya le wo sa ko ya o ka se le so a pe wo mo ka fa ma ya so ke re sa fa pui ira ka vai ku ya bese foi le va ku le mai ka ko fans ma supporters e fa maro foi mo fia o kala mai ku ya le so foi ya sa leva tele na ma tala noa na nei te lo le lu ai o le lu ai phone call overseas le al te malo e vili mai la un telefoni o lae ele 11 o mono mata le live al Radio Polynesia mai Samoa ai te tangi ala o telefoni o te tula o vai tula ia numero mai ale tau ainga a or ke minga la o ke sa vali rongo mo ngai le tau ai fai la o sa vali o kango ko ala ia le e te vai toi o fulo te o fu ma tal nga o fu team lo ke kolen ai to fo bela le fale vatu o media tula ia a tu vi ia le li o le o va ia tu ai se o o fale fai se tala ya tau no mai lo le fale ma wa lo male va no ale ala o to ai fale inga no ngo wa uma mai tai mo no uma fe lo inga ma inga ma wa lo male va no fa so atu ai le uso ai mai se siona fale tua ma to fine ya Lise ya ma nei ma fa so about 40 minutes ya ke lo inga ma ali le ya me ai sa mo na fia ai wa seki ya fa so tu la uma morsi le fia foi le totele te lo si tami foi pole na ua forsi ai malai nisio o la tona fa la wilo mai samo o le ua mangalo time serve mai le fa mauni ina o nisio vaenga le fonga ina o vaenga na fa mauni ina foi le tu inga leo so nga tu la fono e afia ile sunga ya Samuel fa be mai sa amata mai le fai tau sanga ile 5 tau sanga I soli nga tu la fono fa pe which is se tato fa tali le written se fa tato talia le fai unga tustusia ai o se vaenga le na mo wai le tau o nga tu le fa soa samo o lea ua mangalo fai unga le fionga le tamai tai fa msino ya telasa a to sanga e fa be mai o le fai tau au fai o tau sanga ele fa tu sai sori nga tu la fono fa pe tau na 5 tau sanga fa puipuina peitai na sawi lalo i winga le lei ma mionga tau loa ma le usta ia le temio tau fia ma lokaina ya ona amailole lalo o le fua fa tau o le fa msinonga ua lava le afa o le 5 tau sanga e fa salai which is e 2 tau sanga ma le 5 masina ai faita watu taimi ia ma masina ma tau sanga ia sa fa puipui ma tau fia i Samuel e 2 tau sanga
maleono masina kuso olai sili oi lua kau sanga male varu masinga olai sili masinga e lua petonu ia ona whaamaliaina lola ia leo le fionga li tamaitai whaamasino o le a maangalo time serve tu sa ua lava le nā ia e talia le whaamasinonga e whai maona whaasalanga ua whaamaliaina ai le whaamasinonga o le tūlanga lana ia Samuelu o siona whaletua po siona to'olua ia si vai na saule fua whaatatau e te tau i le whaamaoniaina fo'i o lana soli ngā tūlafono le whai maile leo o le tau puni ma le whaalafilafi o Samuelu o se tangata o lo sailia e leo le sa whaamaonia ai ma o le fua whaatautau o le tūlanga le i whaasalanga e 5 masina whaafale puipuina peitai o lea na mai atu ma siaki e ono masina ia sa tau fiai fo'i si vai la tau ia lo noinga ua au afare tō whaar whaamsino ua lava fo'i le nā e whai whaamaliaina ia la o le tūlafono ua taliaina fo'i le nā e māngalo ai saulo ia Lise Marie o Lise la o lona molianga lea sa whaamaonia o le misi o langa saini e kasi mana tua foi te mire te alo te saini po le afiafi po le tae au pe fatasi le vaiaso pe falua e ia la le saini le tamaita ia Lise sa misi ia o le sa fa malieina le tulafono e uia ai na fa malieina i mafuanga na leo na misi o Lise la le vea i le fai unga foi lele o le discharge without convictions po o le solo ia e au noa mani whaamaonianga o ni morianga ia po in other words sa o loko lele ia le ese morianga solo fua e au noa mani morianga o le tofine ia Lise o le ototonga la le na pat o le a whaalau teleina pe a whaapeo si taimi o le neiva iaso o le a maua mai ai si whai unga tustusia awalanga e ke le lava le leve le ataua te le leve o tua o luma ma mea uma lava o le mata upu le nei e anga ia isi ta whaasoa le atua sa o le manga ia alo mongingo ia le na o le fia ma le au le lei o Samuelu maka kua mai i wala po mai ko lea whato a mato e tala noa lea talu mai fo ile taimi fo ile na whaatala noa inai la nga sila ku le akale ile akarka malo la atama yo atatu fo ima uia o fo ya tu sole se makua e au le lei mai ri fa tu sa le taimi na tatara no mo ai ri ia o yo ala wa akama ya o fo ya tu ya o le vaenga la le ta o to ile taimi le nei wai pe a fa fo mai sa mo e iai vaenga leve e iai vaenga o ona e iai vaenga fesiringia e iai vaenga nunumi ai tātou te o lava iai le mata o le vai le mele ai tau mo mai le tau ala utara leanga a tātou o il fai unga lea ua tūla i mai o le fai unga lava le sa au mai le fionga ia kalasa o lea na sau e wha mao nia mo lianga o Samuelu i lona tau wha leanga wa opu aia defamatory i lunga o le social media o le fesili la o le a kongu le winga o ngā mea ya kongu kau whaleanga o le a le tau whaleanga te le ia o le ke le ia e sa o le ngangor e sa kala ko inga sa o le ke le o le story o le melia but tato enjoy le skepu mua o le wai fafo he's a free man ele ko yai lagi me foi le fa pe o to tau fa tali o lai pe yo mai tu fa tali le ama o Sam was a loto e foi le time o le auto fa fonga tu ai wa mai ne yainga vai e yar sa o ko ya mai am conditions mani so vai nga fa pena pe ta ya ele o yai se tu langa foi le o se plan lata mai nei in other words sa mo mali a dor fa fo mai ele o yai se mau manatu tele po le ale isi fuanga
because your life to sa ulo to mai tua, so let him and his wife enjoy le nei taimi ia mafuafuanga fata otu ia ola upo muri nga ave ngai ke uko fie loa le ato ka sa utala na ave yai ola utala no fa tu ia Samuelu fa tai ile tu o le ua manuia wa sawi kua wa ese lo sawi kua ese le manguia o le fa moe a kwa pa wale nei ola utala tau tuanga lo saunga le mu ia fa mua ya ki oe lo saunga le mu awane e fer wa ia no mani pui nga le mo oe au fo nei no tango fo fa malo si au le fionga le tua ingor fa metalanga ya o a me o le kuangai me o le olanga sa ia fa ia la vai ese mai le hit and run langa mori mau mana tu te sile fele na male laina o kama o le vanga ia vai le olanga o le vo ele e ro uma jamburu au ia sa mo me bena avisa o yare upo le tua a fai foi le wala le na fa tanga le tua e ke furikua foi lo low life kuai ma me uma se fa mai fionga le tua pole ale mu ula ka ko sala ai aka ko foi ma le liu ma fa mau e pei o le sina o le kiona ya upunga ko ave muri ai ka ku ngalo sa ngale mu tu mau i lau tau tinonga o le wha mau e ku mau ai o ke le whaiaku a mea o le amalea o ke le kau koe whaiaku o fo inisi kala i lunga aku o kala o already whaiaku ia o e kua kele o Samoa ma o ke loe ke whal pui a ai o atu o a inga ma whailo atu le au ngani ma le nau o tangata ia o e tu mau i le wha atua ku mau ai le wha kua ku mau le wha moe ku mau le wha maongi o le tua e saua le taimi ya fafukai le tua e fiale maua ngai kala malia mangai karikari ya ole tulaga na si o totonga ole faso foi malea uso ya e taimi na vili tua na vili me fa tai mai ma tulaga fa pena kai mi mola inga ma fa ngau yes ko ngai ke pula ma foi ngai me ka fa fali mo le si ro ko ma singa ya amakoria sa vai ku fololo na o vatu Samuelu o taimi nei nga au ka fa si vai ke ka ko mai ngofo ai ve ko la ka mai vatu na au ta fai na no for le fer wa iso fua e la mati ai le soifua ai fata di tali po le ale isi fa si no manga le lei au wa le nei fa moi ia po le afo isi fuanga le tou ale liko team ia i tūlanga ia ai whaafitai au te lo fo e se taimi o lo fata pena lo lato fa e afifio mai lungo o tatou porkalame e whaafitai ale atunu la ua umona tala noa la fo fata pena se taimi ma se lao le lei ia nga leo mai ai whaafitai e le langi ka ko vaenga fo i le langa e tatia pe ia latou ma le fuanga le liko team pe alu i luma pe alu i kua e pe orkala e whaile waa or kamawa o ko i lolo fa mai pe alu i luma pe alu i kua na paua le vaenga o le maua o se lao le ia taua e a fifio mai ai i lunga o le tatou porkalane e whaafeteia le tapua inga ale mamanu o le aturu ia ala wa umana mo le tatou fisota inga lono winga a so longa le leime umole so taya e le oneila pe na fayatu let him enjoy ya por fai ungor vai aso por vai aso fo ya e ya se me auto to popoli pe ana o vai atu o mo fo ina fa so amariuso ya o lunga lavor tato por kalame ole a fai mo na lava e fa fita ya ta po inga me voile to finalise ya ele fai ngofie fo ko so aku I ko so mai o kala fo e facing e ko finge ma singe ku lowa sinei ma fine ma tua tele upu matala ya e faftai wa o manule vaenga malo ma ngai
o se kala foi le se kala fa nga malanga ai se kala foi nga en ka su ya oi dai or kamanga or me ia na langa o le pe to be continue me uma so ta o to la to inga ta masu na ta o to a se ia so na panga no le kai a o se le lao ia o le fafitai ia ai mai so ta po inga le tru ke le kangaka mana tua mai fo mo le sila fia le lo tele le atau e ia ngai ka mama ngai ki nga wa fai langi le folo ia o kakalo pe a mo ngei fa mo ai mai se ngei ya kadi i mo ngei uso ia vave se kai ni kakala i kua o le upo mongi nga e ia o fai langi folo nga te lo le tu te yo e matu a menel ma fa so le ia tu ia e ia ki nga ka ma uso ko fa finge ao po anga pongi kakalo le li ifso so ngia ku fa mo kakala Samuel free Samuel ai peitai ua le soifua mai e la tau te mori mauina le tai au ana le la ia le ala lea e mo o mia i lava ia le maua o le lao ma le pahanga noa e whaafo i he whaafitai le tunu ia o to tonga le na ia ua makua au le ia ka mahaloa ma le kuranga o iai fale ainga fo ilana ia ia te lo le fale ainga ia e la de failo atua le fale ainga io ia o si vaenga mo le na mo le tala fia le na mo le totele e ia e te lese fa so e fia fai tu atu o ia inga matulanga fa pena pitai tato alu mo le nei tini sei okay